moyam shishia e mema dansi e da fa fino kudo be crown e si say ya kana me e moyam bio se me pesi e shia si wa Ghana this mama ya mamunyina ajubium na sabre no wo share live wo Facebook 1063 FM NYINSEN ene AWOÅ mede AFIA AMANKWAAH TAMAKLOE de aboafo na se papa said the wunimu no medikan aka se ne oba fefro na obunensa efa ho eno nso ye issue a ha adwen pa e den na so unyanyem dia nyukwa so menstruate so ho ti e den na oba anyem a obehu moja nkakra na ebi mukra de no oda so moja eda so etu no doctor entry upon free kolebu on the gaini pa ba ma wo mu nsam a wabene ene dog abeka yensa e wa ha dog anwei yamwajo ya no aben na amamo ne de mu odu ya da se papa pa se umre ni sha efra wo ne ba bi a meeting a wo hihye mu a watimi abedu ho no ya da se de di kan kra no eye normal so oba be NYINSEN na oba fafura obebu ne nsa enye normal cry if ya ne tie ni se ansa na oba bi NYINSEN no na kire se emu hodomo na wejai emfichiriko na obai je emfichiriko a ensese bujetu no okwan bia so nti obai bia weje emfichiriko se wafa yefunu a se bia wadu ni empeni emfie so a weje emfichiriko no okwan bia ni musa se muja esan tuno musomi bia na se ntemu bia okay nti se ne obia fefro na ohu moja bia enye kra enye moja na de he no de ba ketekete ana de normal menstrual period type ni bi de he hu 90 enye no ne tie ni se obanya efa efunu de a okwan bia ini so a esese osan ehu moja enim biom ene ese eye kakra bi o se atrefa o se moja na tuni bebreu emu bia ni hono a ebe kan se we de kakra bi nti eye mu bia enye ene asama ba nti oba bia fa yefunu se yefunu enya beye bosomi mienu miensa ana ivie enya bosomi enwotwe ana nkron o ehu ensese moja tunu anytime bia kokra enye normal kokra wona panty enye normal arofo NYINSEN ni AWOÅ ena utie no Adom 106.3 utie yenso e OFM ena fe Cape 93.3 FM ho nyina won mofa e de petenti say affiliate stations also person fa na bodawro e fa NYINSEN ni AWOÅ ho no also ultimate free e beje osododo fisi e person obi a tie nkronkuma mu bi wo ho antinata said the last 2 weeks your boy ma wote ye onko bi da wakwa bi 4 months bi no akoba akọ ti sa dawro we e be say kwachiri Adom FM yenso ye kwan a ye fa so na ye bibie amobie hu no ti ne de adokotafo ne bantu questions ne de ya hweso de be ma ye ne ntem Elin mother care awofo ne abatan mesro mo manu ne ama mo nko from 0 to 18 years nuoma Elin mother care e will be open ododo atu na so akoton e wo ba bi a wote a Elin mother care will be open de onko awo no ma no nko anema na open so ye ne sa bibi a ye nkura ho ne ma bia from 0 ye wo no neno ade kwesi ne mfie 18 years Elin mother care will be omo makola any old UT bank no ene hwe animu omo penso ene adwumafo no omo branded dress sese a sheda pamatade amowo a uhu omo Elin bom tu ko ba bi o se o ye Elin nenso ntade hyem bia ne dia chomobo na ko hwehwe Elin madake ana obetimi afre wo mo 0549 178 137 0549 178 137 DBS chance papa himfie ne ho ebi edan na duro no bosom pe ya koto DBS for die no omo man mu ba bia ebo no so ye efo eye papa enwe na ache empa nti koto anu bi eye pa mo amono ne nsa no de bodini se DBS for die ni bi na ope me do mo numbers no ebe ma dog nti ene ye ba ye question no so ye ka say bleeding in pregnancy dia senia ye di kan aka no se oba fa ye funu
say ye funu enya bosome mienu miensa o ana even enya bosome enkron ane abre ba beso no se ohu moja say ye kete say say o say eba bebre o eno ne friend say bleeding in pregnancy no na say ne ncheche mu akire no na che say possible say betimi ye kakra bi betimi ye say do so kakra na bibi so betimi ye say moja ne betimi atu na ma anhwa ono ankasa ne nkwakra anhwe ya na ayedin ama no nti any form of this type of bleeding we call it bleeding in pregnancy ti di na deba ni me de ba de ahodo bibri ni edi kan no mpepi no ansa na moja bitu oba bi no efri one particular site oba a onyinsen no mpepi no moja no efri awode no echi ade a ye frɛ no placenta no na bia se nyinsen ni ko na nim kakra usually you can say two main causes say echira de no enyi ko na nim e ko te say bosome enum ni ade e ko na moja we chira mainly na from two main causes either say if baby a placenta no e free ba no ana say other problems e wona say ho no ma amamuja e2 no other problems e wona say no no so nti mamen mo eno emfem free mu e bia yare bi wo na say ho no na mamuja 2 no ti say impo ti say cancer e ka awode anu ti say cervical cancer yi ampo e bia obehwe na eno na ma o bleed anampo e bia onya infection bi ena emanu e bleed ana say e bia any form of swelling na tumor bi impo ewo ni obruni be kan genital tract ni mu eno na emanu e bleed na sa ni emanu e free honomo a the main cause of bleeding in early pregnancy in general no eye ne a free a chira de no na senior medical kai no say early part of the pregnancy you find say from up to 1 to 5 months na mpepi no a sign of miscarriage be a nyinsen oba no oba be ko nyinsen no ba be say na no so no ebinu free say be a chira de no baby say tare no antare yi ana say ebi mpo a nyinsen na nkasa problem wo ho ebi akola na mfo mi ye ne ade nti nyinsen ba be say eno no ma oba no ehya ase hu se ebia moja tu no enkakra eno no bi oho no ma asa oba no tumi ko hospital ntemo a ebia tumi so ano ebi nso oho no ma wo ye dan anyi se nya se be se ye be se wo ye no ho hwe ya enye okay na mpepi free be ye 20 weeks ne ade e kono ana ene a ye be kan se period of viability be 28 weeks e kono mpepi no e free e chira de no either say antare baby ese tare ni yi anase mpo no etare baby ese tare ni nanso ahyase wai efri awode ni mu eno nso ma moja etu na de na be kana ma na wai anase antare yi nti nyame abode obo ho no mo kama bibia ye ti de na ye be ye system ni peduan mu no ye be ye nti a e be kwa koka no na nti menya de wo say ye yo ne etie ne say sometimes yare ahodo bi etumi pa awode ni mu enu nti ema echira de no en sheda en kotare baby ese tare no na mpepi no ebetare eba enimu echen baby akola ni dana ne obroni frɛ no ana potokasam ye eka no placenta previa no ne senya ni din tie no ye frɛ no echira de enti mpepi no ye expect say ye bewo akola no ansa na sa echira de no aba banyinsen bi wo hono ma obehwe na echira de enu mu adi kan akodi anim inti se base edi kan akodi anim sa na mpepi no emamoja hyase etu ba no na niema itumi mani kodi anim ni bi ni se bia oba bia waye operation ewo awode anim even cesarean section crampo itumi de sa de no eba bi nso a waye DNC a number of times inti ama etwa abeda awode enimu inti ema echira de no ntumi nkotare achiri obehwe nanimu wedukan akotare enimu bi nso awode enimpo apaida inti still eno so ama etwa abeda awode enimu ede na awode pai ebi okwa awo so wanya ma ye ntumi anhwe ni ye ma awode ni ntumi pai obi mpo ebi awo kan no otifie ena na awo chem yamfa na nko hospital
Inti obetumi achema wanhwe ya na awode no akopai. Inti saa ne mani na etwa ebeda awode no. Na saa etwa ne beda awode no mu a ema echira de no entumi movie emra akola no ene awode no nyina enyi no. Inti obehwe be wiase no na abeda anim instead of echire no. Na di ebeda anim saa na mpepi ema awode no enyi na akola na enyi no ema moja etumi tu oba no. The second type nso ne a ebi a etare baby ese etare na etare nanso bribinti obehwe na ahyase wai efri awode no ibi ben na before say mebo bibi kro no empepi no ne eba ne say akira de no enwai mfri awode no kosi say ye be wo akola na to ho no na nu akire ansa na awai me no aba a efre na akira de no. But sometimes conditions between ma why wo mra akola no emaye niema etumi why ni bi ni say bia oba a ni BP ekosoro onyem na ni BP akosoro hypertension etumi ma echira de no why wo mra abofra no emaye bi nso a oba bi prepare anasa agrodie mu obi ensa kowo ne yem anasa ya bo ne yem ana say ne ntokwa mu na even accident impo bi akwanhie bi na bibi akobo na furu no etumi ma echira de no ewae afi nso nyinseni bi ohonum a obehwe na yese akola no ensu ewa akola no hu no ebebre say nyinsen tisa no se ba se your friend no broni friend membrane no pai ne nso no start se egu oba na etumi ma echira de no nso ewae nti niema etumi ma echira de no wa emra yenwo akola no ebi no ene no na de ne nsuo ne doso nyinsen bi ohon ma ya nsuo ni ta doso your condition bi te say diabetes I see chire yare ya so ba nyinsen no nya diabetes a etumi ma ehu nsuo no akola no hu nsuo no eye bebre because in pepi no akola no hu nsuo no eye se bi akola no jonso te se ne a obi a onyinsen o diabetes a onu nsuo bebre ya jonso bebre no akola wo yemu a ne ma me nya diabetes no no so jonso bebre sa ntu behwe na ne hu nsuo na ye bebre anampo yare bi ebi ana yare bi aka akola no wo yefunum enti ontumi regulate ne hu nsuo no se ne a esese oye no no etumi ma ne hu nsuo no so edoso bebre NYINSEN ni AWOÅ and I will share in live on Facebook 106.3 FM Fadwenkyere no gu ho na wotie yen sisi ade ya Adom 106.3 and OFM ewo boase na Cape nso ewo Cape Coast and in Potamo ya boafo DBS for wo number no frɛ 0543286637 0543286337 na woni DBS for edim komo ope chensen papa e de abodan so a DBS for chensen na make come for e de amount papa pa nti ya pebi na CB men CB women capsules yanko mema no so obema wodun so wote yawo ana wodun so ne mu abonta mienu ayo se daachi bia ntafo na obewo no problem e na ebubo ba no nti unya CB men capsules ni bi no mu a sa ha woni nyina de free ho e de amount wodun so ne mu hyehyewo a bo wonka yese problem e ba obema no mu ti CB men capsules ni bi no na emwa oba nso enipam kura na wutim ho enye fine sanso na hu nsu fita enka wachire Mr. Onya CB women capsules ni bi na onso enum wahia wodofo moni agensu sunko na wusu ye oya yenye ne sa ni kwan so ote ye wo chese problem aba ho eno nso onya CB women capsules no a wona wokro no Suzy Heba for na akofaba for 0247 111-671 0247-111-671 Only aboa for Credit Care Maternity Home yedo mase papa se wonso eboa Adom praise fiada nyame ya adomo a yede bremo titua 60 Ghana ne enkohim ene nyame ase bebia ode aduro ye ne doctor entry opon oye gynae free kolebu ene nwumre bleeding in pregnancy oche niema etume de saa mojatuo eba ebra wafefro yehunu courses no ti yetoa so dog ahyase na mu no obi ehunu moja ewo ni NYINSEN mu a
eno so nhyiamudi etime de ba na sex o no dofo hia no etime de mogya tuo ba sometimes etime de ba ebi ni se ebia se na medi kan no ekirade no eni akiri na mum eda anim inti bibisa no oba ne kunu ehia etumi ma bring say provoke bleeding no ehye no as amane bu afu bi emma ekofa mojetu ni ba ebia oba ne tini ba bia on ye hwe no moje bi entu no but onini who can for an kunu koshia no behwe na moja hyase etu no ebia na yare bi wa wo de na no te se ne na midi kan no eno nso betimi ama se one yo be mada betimi ama moja no ahyase sanete eno sa ne be ne dey be de na mete ho a mehu se NYINSEN anase mehu se moja eba but enye de ye serious bia wo dofo nso pese ono uhia te eno sa wo be dey MPP no se na midi kan no oba NYINSEN ana ofa yefunu na moja etu no a enye normal enti ahyase na ese oma weni baso na ode ko hospital no mo hwe se edi enti na ma moja etu no se na midi kan no bia na ene a ekirade no ewo anim ni bia na eno sa no MPP no ahyase no wo behwe no moja no owe kakra bi enti se ne anipa bebre na ebe no on sheda mfa ni serious bia because we hu moja kakra bi e wona ase we hu moja bi da enti we eya de ye ne wanwa enso bia se ne medi kan no na ekirade no ewo anim se ne bae no na ne sa no esa ne se first one no enye serious ni MPP no nipa bebre na on sheda mfa ni serious but subsequent ones na eba no etaye heavy inti advice ayema apemfo ne say unyem na hu se moja etu say so say ye bebre but modern na hospital sport bi kura wo mu a sport bi kura wo de hospital na ye nhwe mawo na wo ko hospital am pepi no na say bebre na e fa yefunu a ye scan na wo scan was baby papa na mu na MPP NYINSEN ye scan nso a ye hwe se ekirade no ehifa ne wo ehifa ne da edanimu anase da ekiri se basi hu se edanimu na ebie no na ma moja ne ba na ya bo kokko na ya ma wahu ni ya ma se wo ye ne ne a se wo ye nyina se ne be ya enkofa hawo kase bi teno sade ne wo se me ye se nyame aboa na ya ba hospital na mu hu se abode na be da animu instead de ekire no a de ne wo so ye yo ne etie ni se da wudi kan ebisa no first thing I say we say ehun ensesa wonu ukunu be hia biom because it made the moja tuo no eba biom na se na mi kan moja tuo a bra wa fafuro na ukunu na biom da bi di kan ko hospital na ko yes scan no ne hwe se ekirade na wanimu anase anase bibi foforo se ekirade twa no nti we de yenua no mo mema papa bi a moaje atom NYINSEN ne awo mutie na mo hwe no we de doctor na e ka no ti ne ba ne nko sa de na nya sie wie nti onye mu na gya ye mongum so hu moja wo mu na osizi wa mabumfu doctor na aka no he said mo awu pushie no na moja na e badodo so wanhwa na akolu su baby no so ebia ye hunu wo hospital ho solve e betimi abo akra no ho ban ne maame ho ban ba wo ye so wo bie jape na wa say condition no mo so nti we de chewpa na ye de mama no hu sape nya sa feeling no say akono no mra fom ko si say doctor be kire de o se ye ya ebetumi abo baby no ho ban yo dog enti yo enti se base ye hu se bia kire de no na wo animu a se na ye boboso no ye be advice oba ne se ni okunu enhia biom MPP no se NYINSEN akọ animu kakra next type of bleeding na beba no obehwe ne taye bebre pa enti no MPP no wo se nipa no o de pa de sha na se oh yeah oba fafuro tu moja de pa de sha ho enti no oba hospital ni ehu the extent of problem na MPP no taji omoto hospital sir ebi oho no kra etumi gi omoto hospital akosi se obewo ne ma ye taji omoto hospital no say se na meka ye no next one na beba no etaye bebri pa ebi first one dey kakra bi o but next one e babem no etaye bebri pa na se fani say bi a oti baby a ka munika ofie ana se wo ka mpo na modie etu na yedo atoka yi mu na obehye traffic mu na wanu hospital ntemo a wanhwe ya e de asembeba nti MPP no Ghana hanom de yehu bibisa a yetaage e man to hospital dog minua ba mame abena
made it to Facebook no the questions aba o say normal so ba ebe bleedi wo ne pregnancy mu na abreko no ano ase on say oba bu unya ayiwom moja de ebubu no ne sa niema no na ayo and why normal normal kra in fact question point me no say me ensa wa kan mu bia ye normal so ba fa ye funu na moja etu no se ne ya sha se e kan yi ye keto asesen kra ye normal number 2 oba fa ye funu na ya se wi no se ne ya kaka ho na e no so ye correct okay na ansa na obibe moja betu obi e bebo apo no chese moja na edoso inti bibisa na ye infant na fie kra momoden an no hospital obeso ohu color moja no ne color na tese minim say difference wo wonyem moja tuo mu ene oba bu ne nsa moja tuo difference wo difference nim na empepi moja no say e ba fresh enim ye bright red wonyem no moja na e ba fresh say wunyimo say wubu nsa o e ba fresh empepi no e bright red na say moja no e tena awode animu ana awode na chi honom echa na ensesan abanim nti obehwe na ayese dark ana brown kakra nti moja ye dark or brown no the only thing is say e free ni pedue ni mu ache na mum empia abontin nti na huhu ni color ne se ne etie aha okay nti when you call them say how much bleeding during pregnancy is normal any amount of bleeding is abnormal nti dog the other man no yenua Sakina Sedu say ono last month July 23rd ohun moja August 14th ohun bi onyem normal enye normal kra okay so why test ma confirm so onyem nko ade a moja na eba no enye normal enie nti won we de fa Facebook no ene yi ano e de ama wo mo no ye ne doctor di nkomo obeboa ye na afi ye yi ensam ni nyina nso ano e de ama doc say no ye wo obabia na onyem obunensa obabia be experience bibisa asin obableedi debi your age factors and age ye factor say na ya ka no so oba nyinsen na moja tu no a enye normal na medical can factors are emma ebinum moja tu omo enu bi ni say ebia ekirade no ewo anim ana say ewo baby say wona na mu medical away prematurely every now din and on as there are certain factors are associated with those conditions yenua tete Emmanuel say ne wife on menstruate or hospital na doctor Tro Provera but you didn't correct correct okay the man no na last month let me say yes but say brown be sir are you okay and on fire topic here fa hu de but when you be say ya de ebe hia say obekọ ne ahwehwe mu ahwe say edenti na wo menstruate no okay eno hu hia ewo mu say prover no be man means ne bra no abakakra de nanso still indetected the underlying cause nti ebe hia say on be investigating ye ne hu the exact underlying cause nti a ne period no emba no matter chumwa say well be 8 months but get my period onyani period well 8 months onyani period it depends also on my further so yeah yes bia exclusive breastfeeding period no 6 months e twemu there but e bin so up to be 1 year cry bia no nsha ase ntu nkoso e nti no ya there a ne period no so nsha ase okay me send the questions no I say great Jifa Dankwa or say topic near pa na memusa intro ne de me kan na chiri intro ni hwehwa ma me pa but dog yan hwe we no ade na nya sia wie kwan bai na ma yesiso oba wadru o adolescent stage wa worry a wo person onyem be prevent ho free bleeding in pregnancy so wanyam na ubunsa question is say na midi kan chichi mu no factors ni bi wo hono mo a enye obi na kofa bae fani say bia obi anyinsen onya BPC mpepi na ebia no kraye
on she then enu baby a be kan say BP ansa na wo nyinsen BP na kofa nyinsen na ba enya de obetumi aye ho hwe se na meka ye bi a nyinsen no ehunsuo no adoso bebre betumi ama placenta no ana ichade aye kan no awa ni se enya obi na kofa ba enya de obetumi aye ho hwe ana se awode ichade no eda animu mpo a se na medi kan kan no ensem factors ni bi ho no ma enya bribi a waye ana bribi a wanye intina sa de na Ediaba. Na mum ni hia ne se onyins oba bi anyinsan a nti na ye encourage obi aso mun continental clinic entem no. Okay, ebi mo so nko. Enti okọ na se ye hwe no ye mane koye scan emra no te se ne ye so ye no a e ba se sa ne me bi wo ho no mo a ye betumi detect ne entem na enkyerɛkyerɛ ana advice bi e wo ho no mo ya ma no. No we ye kan e common organ Eye common. Ne tie ni se ye kan nyinsen mu mujetuo a mpempi ye kan ahodo mienu ba ko a nyinsen tu oba no emra nyinsen wo ho a onwo ye mujetu oba no emra nyinsen wo ho a onwo ye ana se wa wo awie a moja etu no ni tu ni nyina ye common na ni tu ni nyina eye very serious conditions e wo nyinsen mu wan hwe anso anu ntemo a the how bebre ebre oba no ene abofra no hye ne yem no nyina how ni bi ni say moja ekosutu na ne moja dodo no so ebete ansa na time be so say oba be no bia na wa ya anemic moja ni tu oba ni bebre kra obetu akọ into shock eno betumi the problem abre no eno achi abofra no wo ne yem no moja tu oba na according to shock and the BP report the BP cover very low e affect akwala no moja say fa abofra no mu no nya nutrient na oxygen ya de ni nyina e free ho nti wan hwe abofra no kra to me e free mu mpepi omo a moja tu on because e kirade no awai prematurely no say beti ase a say e kirade no eno na e connect between maame no ene abofra no nti e ba say separate here there is no connection Inti abofra no onya moja, onya nutrient, onya oxygen. Na mpepi esia when do hospital tell na ya deliver baby na wan hwa abofra no kra obehwere no. Be free. Inti eno e bibi e very serious. You treating as serious emergency. Hey, NYINSEN ni AWOÅ. Ye kan so be wa fa ho afa oba. Ba de bia na meka no, gise o tie yen. Fi say doctor nya baby out e bia wunya no ma kolebu tu tie NYINSEN ni AWOÅ kwasi da bia 8 to 9 a ebebo pa bibia wo pa hunu de wo pa tie e wo NYINSEN ni AWOÅ emu ensam no ye de bro media AFIA AMANKWAAH TAMAKLOE in live on Facebook 106.3 FM AYOA 05 oba adwuma pa nyamisha no abrenso matwene twere waba ebebo adwuma Dr. Nso aba oboa yen papa Entwe ho kwaje enkrato. Eba. Adom FM. Hey, Mr. and Mrs. The mama praise the Lord. Hey, Pastor. Hallelujah. The church de mo husitemu here. Na nwa bio ni wobekwa akoro nyina to twa. Hey, Pastor, if we say me kunu fa me do CB men's capsules. Na me so me no ma de CB women's capsules a. What kire no? Enija befie pa. Praise God, praise God. CB men's capsules. Abesa me mpam mreye. Eno me dwunso mu yale. Eno oba no so na ho kika na wo fom no. Eno na yase a aya na ya na fichi problem no. CB women's capsules abeyi ni nyina free so. Maya ka mesi mi dade mu nti. Me rapon ya na obefie. Nka me nkwan. CB men and women capsules. Susie Herbal Center Ghana man me madam say apefo abatan wo mo manufo ne mofra woni mfie dwumienu nka ho. Our pharmacies chemical herbal shops nyina mu. Etufo frɛ Susie Herbal Center 0247 11 16 71. After 0246 57 87 50. CB men and women capsules. Ubadu so feel. Hey, you also. Hey, K. Na se na mini uti me bo metri modern say. Oh, Debbie. Inti sa ni amapai wo Eileen
mother care na odi asie mini na eye ma ho keka kura ne se wo AFIA pemfo koka mofra mfihia du asia wo san ye wholesale and retailing mikodu lean mother care mani sutwa me say yira wo baby carriers, baby stand, baby wardrobe, baby phone tare asoroto wo tricycles, cotton bag impa wodi yimofra so baby wo ho, baby toys, baby coats, baby bags papa bia tang betimi de siesie wo ho apie, bedsheets papa bi, diapers ahoro and a baby foods ebema mofra na nyim prom wanchi ne yira kwan wo mokola opposite UT Bank and a old white chap on Champe Metropole Lane Eileen Mother Care fra 0549 178 137 Day no kure we dey facha me na mame fa we nkan ho na wa mbo me charge e wo ho nso Eileen Mother Care assign was Sprinters Road Pima Filling Station ho pay same wholesale price and ayedema fra ho no so e was 0561 349044 Eileen Mother Care, home of pregnant women and baby products. Emma dear, when you do so 24/7 and train my birthday no once and a yin once. And every day be a musho to yes go challenge and a dog as I'm making. I know crepa and I come many and 1 year. I will wait my baby. Debbie. Emma the end there be a one person can you miss some move. No most synchronize some yam mumra. Adieu. So do je ma won. Mo de adwuma Nyankopon aye e de abamu na monko so na mo ye ni sa. Nhyira wo. Nhyira wo ntim de monko so na mo ye ni sa. Na nti ya mo ti ase sa ho. Oh, ye ti ase pa. NYINSEN ni awo. Ye ntutu mu fom ye. Ye da se. Nti omo de mo toto omo fom no. Mo ni na ho. NYINSEN ni awo. Obawo afa ho afa oba. Ba je se uti Adom 106.3. Wotimi awo afa ho afa oba. Mo continental no so mo ni na ho. Last week be ma na ofre from Eastern region. Say na wutie me de pa from na ma feedback no so start kwa because me ntia say doctor we dey fire ho be ma ne so on continent oba ne so on ko we ye gan ni kire ye de na be ba oba dwurum say wanyem so on continent a we dey bia obi a hyeda ba no adi nkomo e de na be ba me fa no enhyem me gidi say oba pa a NYINSEN hu hia no ne ba oba be wo hu hia no nkasa ne nkwa hu hia no pa de mentia se ni ntia on pese obe continent e bia na asem bi wo fie nti be ma na nkasa nhwe no nka na be ma na kan was want you ono on fa ni sika mu no on fa ni nko e bia odi na chi ko obeko wo ani papa so wutie nti di na chi fa no ko but dog yemra we obi o ho a wote yatate so benye me bu men sasa do ya kasa nya normal but obi so watimi abunensa no wawo na se oba fa yefunu moja na eba no yemfre no ensebu eno ye menses NYINSEN ni hu na se ne ye local language ye kan se ehu egugu no obi otisa no eye possible se wanhwe yi a NYINSEN obehwere obenya miscarriage ebia ni ti na ye ntina no wanya miscarriage no but enye normal. You can so dey tu no ho. Debi. We normal. Me dem nyima me bu me nsa. Yes anatie. Nti do wo kan si so say enye normal say wo NYINSEN a wo bebu nsa. Because you can't say me o. Minim say 30 pankrofo sa eta aka. Na omo ka because omu nim say there is underlying problem. Nti free eneko ye bon de wura mo bia te say so ba fa ye funu hu se moja ba on famrika ni kan ko hospital mo hwe say dent na man bibisa eba no motumi aso ano in danger say what bleeding in pregnancy mo senior medic makan in passing no one of the main dangers ni say moja na eba no if your bad ne ho na eba nti your bad ni moja so etumete se moja ni ba bebre a betumi atwa hwe ho moja ne kra betumi ama oba nankasa ahwere ne nkwa don pacho ho na mamensamre mu bi se moja ne itu ne say be fa no normal menstrual period type ni bi se bi 3 days bi 4 days etwa ne bia the following month aba ana yaka say bleeding in pregnancy no a ono no every day be a partition ase ana it doesn't have to be every day question na mebusa and American say
obi de ebia ohun enne kakra bi ohun bi mu da kosi say awo beka no wawo memo mfa ne normal mane mfa ne normal obi nso ebia ohun kakra ende said am di kan ne a wo de no ewe anim no after be 1 month na we hu kakra ekọ anim kakra next time wan hwe ye beba bebre a or the tenafia asem beba nti said am me kan sisi biom say oba fa yefunu no hu moja first time no matter how small no omomodin anonko hospital ti entwa dangers na so yeah efe se ba nankasa de etwemu a abofra no hye ne yemu nankasa no se moja etu maame na etumi affect no etumi affect ne say bia na ye akirade no na aseparate na mamuja etu no na ebasa na ekese abofra no onya communication bia between abofra no ene maame no enti moja mfa abofra ni mu oxygen nutrient bia mfa abofra no sabofra no obetumi efri mu ewo ne maame yem enti sometimes no bi no behwe osi NYINSEN moja shase etu ni kakra udu hospital say abofra na wo ne yem bia na kirade no na separate prematurely na ebdi bibisa eba no afensu bia moja no etu maame ni nti the mother's life is in danger nti ebehia say ebe deliver ne ntem nti enoma no so tumi ma akola no nya premature birth na nya premature birth nso a it comes with so many other problems ema abofra no premature no ye bia for premature say bia abofra no nya be 7 months 8 months ape say yekoyi no because yankoyi na maame no muja etu no ama bibi aha no nti no effect be na wakra no so eno ema abofra no say abofra no onyi ye no ba ahwe yo no so ntumi survive ntumi breathe ye ni sugar level ye so low onya infection so frequently into be na abofra na ono so anyeyi bi kra moja no amani bebre ama abofra na hu woni yemu but abofra na nkasa nso ni moja so ati ama abofra no ye wo no ya anemic into be na untumi humiye na be hia say de ne call intensive care baby ehwe mo franketenkete no eno nso de how bebre ebre abofra okay treatment so obi ba no osa problem no but ye be call treatment no so no be phone lines 0302216561 0302216561 and 62 frey na onso yanyu adwenche doc treatment ni ene de yo enti make I say there are usually 2 main forms near a chirade no awai prematurely and in a chirade no ewo anu se basi a chirade no awai prematurely a abofra no life is in danger eno no emergency enti mpepi eno no se oba no ne time aso ne time nsun yo ebehia se deliver no okay se ne be ya abofra no on mewu woni yem ewo ne yem anase ebi mpo ebia na ne ti ayi abofra no wewu woni yem dada enti no ese deliver no all the same okay yen phone lines ne ye bie dog ye besa ba ho yen fa yen first caller odo ye mo adwo do ba NYINSEN ne awo so di ne ba bia afre mfi oh really if I saw me the very me fast free man probi enti o if I saw me questioning about the topic but I just want to find out about something menya 18 weeks but from what I know now you say would be 16 weeks gonna was so here what baby no cracking no but still I mean say and this is my first pregnancy so I don't know say there is a difference between primate maybe I will be how would and I mean so far son one pen am I don't know and when is the best I say I didn't know why no one pay scan one make one pay. I don't know, say, be a delay, and I should go for another scan. And now, after I want to know, say, time being now, who baby in sex. Mamma line, I drop it. Fetch and Pabati. Oh, my be saying, my second question is, when now could you scanner, who baby in sex no? Hey, who's you pentampa? Oh, Papa, na bema. Okay. Don't worry, ube nyawate. Nti dog, ye be ya no dia ma. Why no kind of topic no honso. Doctor be ya no ma ye da se papa pa. Ofo so aba huma no so dog.
Hello. Point Google Hona. Aha. Ode mo ajo do banyi sani awo so din baby afre yemfi. E from mama Fosti, me frefi tema. Yo, mama yenti o. Me pa ocho eye mase baako. Wa woda. Na always so no akwala no ye no pressure ansa na ye no. O friends onya pressure kakra nti o ma hwe ne ntem na akwala no wo ne yem na ye akwala no. Afa etire onyem a omo twen for 3 years but 2 years no no onye say no be 2 months e ko 3 months na ade ne say mo ja tu no etire o san fa di 2 months na no so e say it in person bisa say any problem no. Okay mama dog be ya no de amount yeda se papa o from so aba homa no so odo udi ni baby afre yemfi ya mo ajodo ba Adom FM Pacho si go mo afran so man tiati Pacho we have na utani ta pare we musa ayale o question ni mo anna ho ye papa kan ye yante ubu sakra asasa ya usha ubusa na tawo restaurant tega wan ubusa terwan ubusa ayale yo Pacho dog be ya no de amount yeda say of from so aba homa no so ode mo ajodo ba NYINSEN ni awo so din baby afre yemfi Pacho from honorable Katuba Sham of Shatan. Hello. Yes, you. Pacho, the can you there? Abandoned I Mojabimu, why to mana. Pacho, you dog be ya no de amount, yeda say. About the banner. You. Be ya no de amount, yeda so from so man so. Odo din baby afre yemfi mo ajodo ba NYINSEN ni awo so. Passion friend Gloria. Let I show me was 6 months. I mean 4 months. My bleedia be me. But the mama gynecologist or baby near okay. Bleeding is when you 12. Time be it's Friday and I make for a doctor and I said me let that for time. No na problem be or on man. And I'm person maybe because of them. Dog be ya no de amount yeda say papa o from so or de mo ajodo ba NYINSEN ni awo so din baby afre yemfi. Pacho good evening. Pacho e frame Rose no kasa free never. Enti o mame. Breathing in pregnancy. Last year, it told me. But me call antenatal me complain. Now, please me feel pain. At the same time, me breathe. Me call hospital now me complain. Me first hour you will pay fee. Omo ka tell me so pay fee na. Me call antenatal be as na me complain as na almost. Until after 3 months me miscarriage. Yes, when say. Ndende o hopa yeda say papa now what try say we say pebiem we free so for ba low radio no my pa na esi aso hello Pacho radio no manen ko form kra na low radio no hello udini baby afre mfi Pacho me kwesi aguna twedu hello mami yetio me Pacho me problem pa no doctor na ask me nyem 1 month bleeding yes 4 months 4 months then I bleeding ni chai bleeding ni chai me 8 months pepe de am 8 months me sa bleeding yes I me call hospital me chai stand no me see me womb bless ni tiase inti me fi hospital me ba fi 8 months hello odo yetio me ba fi 8 me 8 months no and I bleeding me some bad. It's me call hospital, yeah, cesarean, yeah, according to doctor, not see me womb be high. It's me ban for me. As someone who can 6 years in a few, me miss some power.
Dunya ba no. Me pesa doctor no bo ni ya. Me if you want me who said that to me that my every me benya me sa na me kom me be bia ya me ya. It's important doctor we ya no ma. Dr. Beya no ama pa na koswa ne tie wo KPFM ana Adom 106.3 why na hwe in Facebook on so dog Beya no ama yada say ye fe last caller na time na so ye ready odo ya mo adwo do NYINSEN ni awo so good evening I'm Pakistan perfect leadership o fe he Madam ni di ma family di do aga na ma di ma family yada so line mu nya kra yada say dog asama to me ya no ma wo mo ye time na so kra dog yenyi yo we dey mean fa nea odi kan bi sa ne first question no or say I feel no afa the first one 18 weeks na until abofra ninka a problem man and problem kra maybe omo fa yefunu first time no it take it up to be 22 weeks and son or much as at baby ninka why scan back up. This is the time I saw the next one between 18 and 22 weeks. Or yet this one likely say who baby no sex no normal aka actually no. We bisa say unya hypertension won the previous pregnancy no mu and which no wanya miscarriages atwato so bebre. We say unya hypertension first one there but hypertension unya no and emfa miscarriage na onya sesia ne ho ebe hia se obehu ni doctor na wa yehwe mu ahwe se kwan ben so no betimi asi sa miscarriage na sesia onya ne ano kwan mami ba ko afre bisa se o se owo ni ba first one wie no enu achi be second and third one ni nyina omu ni nsakra na onyem empepi no ebia na on sheda money ho enough time money period na san start biom eye ne se ebia ombu ni nsenti untumi nyinsen ebia first nkosi oto ye no after ne previous awo no na nikunu no kochi no ho na no nyinsen next one no inti no of course omu ni nse but once I want nyinsen dey chese na oto nkosia ohwe ne I want nyinsen I want to attach no ha na be hia se be family plan na obema entemu atete kakra na Bakunso bisa say or say cesarean section the last pregnancy because na say awode echira de no eda enim no echi no eya onyinse bi mu amri bia moje tunu na ya se ye ne ya okwa ya se enyi bibia eye bribi pa ebehia sanka omo eje ne to ho no mo hwehwemu yie me ye surprise say eventually you lose this pregnancy no bibi na ye sha se eji sanka ye so mo hwehwemu yie na omoboa no mami raba ku bisa say o si NYINSEN ba ku mu onya placenta previa na na echira de ewo animi bi menunti onya be ye bosomi and what training temuno omoye no operation yi baby ni mam my ese na wode no epaye that was a very serious complication onda ni nyame asese oda so te ase enye ade a da form kra na o se enu achi no omuni nse bi mbeye bosomi enfi ensienie mgiri se ope awoni fofo onsan kono munye hwemu ma no no mbisa doctor baby omukoye omuye sa first operation se omuye bribi kan ho ana apart from cesarean no ana bia na ni because of the condition ntina se omuye bibi foforo e dey saving a life bia mi na wode no kra onya we once order so eye brade e reche se awode ni yeyi but bia na depending on they may have done something else but umbisa muye until asia oba call any good gynecologist umit me investigate ahwe say denti na ebia NYINSEN foforo ensign emmabium no do so she afo ani so trebi we chire baby any here okay and yeah treatment no so say ana sasa me sure yeah I think most of those are the main question treatment say na mekan no say eba se echira de no e wo form a sa oba otisa no nankasa entume wo se na ba ku di adanse no ebehia se ebe cesarean operation se na ebe ya obewo afa ne ho afa ne ba ye ka se oba nankasa enwo a wanhwe ya moja bitu ni tubi a wanhwe ya obehwere ono ene ne ba ni na nti afutu akakra me de be ma nkrofo ni se ba se
chira de no wo form na esan said the risk of bleeding into papi a jom to hospital for a long time ba ku say kura wo say yes wo meda ho ye kasa chira ma omuntie mayen na omunti ne wo ho obehwe no se o nikru behwe no se na we hwe yen no ade no magina to hospital no magya nkala ni nyina ofie se menko na menhwe no ye stress ya omunya ntiase mayen na omuyi enti na ye wo ho afi ye kasa bi a wo hia operation na ye de awo a odi e de agiwa wa omumpre so mayen ne ye se ne ye ya ebeboa ama oba ne ba ne nyina enya wo ho afemu edie akofie enti ense no yeah no adofo nyinsen ne awo bewo afa ho afa oba ba je se uti adom ene OFM ne Cape yeda mo se papa se mo hweyen abribia yeda mo se pa na channel so se Adom TV ensroma eno so yede bramo nkoda musical reality show nkoda between 8 to 12 years momra na say high life ana hip life na we ya dia audition no ya sha se wo Kumasi McLean Hotel 29th August anopa 9 enti Kumasi fo nkora 8 to 12 hip life ni nua high life we ya dia abrabi na wo anhwe a wonstroma na ehire no takraden so Melody Hotel 4th September anopa no nkono ne so ye de ahyehye so wo ho nti yensha no so ye new TV reality show and kwada na ebeto nyom ene ye de bantino muntam kuchu Kumasi ne ye de sha 29th August McLean Hotel fasida no ma CB women capsule sanso and a DBS roofing sheet and a fey Ellen Madake won ene ya boafo media AFIA AMANKWAAH TAMAKLOE yeda se sabribia hwe Dr. Entry Opon yeda se bra ye frɛ woto wotimi enante ba ha wabema discussion aye kama shine aqua yeda se AWOÅ 05 nyame won hira wen na afida se said wakoma so ebisa de na bem Facebook live so nya bi hwe do comment ne ba ye na domo ma abna du AMANKWAAH bebi a wo ye chia ene dam teto bia wa ye hyepa wo ye chiachia mu nyina da se ne nkwane amode wo ho a ye beba ochena wo TV no so no teenage pregnancy pro NYINSEN kra no wumbu ni shisha dog enso so wo monyenyimu ene ho complications nti e be hia 9:30 wo TV no so ene de ha na ye de mu sie kadle gidie ye de to so